Perlok barok kiba yupet ya kena channel kajongi entah pinsayo i ya kawai kajing yo i kabapla bang nyimpat yusia meno ya kata kadai bangin lej nyak ya kata kajing ngin nyak kum ya kali te pajba ngaru ngampat ju melin meno nrei mentah ngayo ban ya lej nemar ba itu kitrai kila wan khot yang wan khot yang ban lej ya rablem ban ya nyak ya takaying te pensa yo i ngaru ngam kadai kesin ke banengkong mo ngam ta ka jonga haru kadai kesin nengkong bangan lej kataka ying bangin ya nyak ya takaying te lada pipet hadu ke bakut kane ke video tharai pinsa yoi ya kita kumno ba ngila ban sunyet ya kaying kat ya kaying ru mo ngaru nga dang singolengo mentan mar ngampat jumlin meno ru toh ngin sepet te mentah ngin lejno oh kelap dapan penkrek ki thlong kiding teli hat driver lakum unowa ban penklam umau kun krum da isyung kun sisya kawang pa it jima jidu wood oh ini kita yar pek kena ke bahasa pok krum 8 klam lut yak dimau kena ke jinglak oi let's suki so poi seriet ushi kabar jengkine de kum Samson por mensyua ki tegilakmu ini ya om deh ya pej menta kalapoy kena kedenjing ka batmai menaipat kadon hangne pej menta nyo ban weng no yakine ki ding teli yakine ki thlong ban penhap no yakane ka ying ha kine ki mau kin krum ngne benyo ban kli yakane ka ying pej perlok ya Rei mai ana mre. Ayo, mai. Werlai. Yo, alat. Wer. Itu. Bajaja to. Bentang layo ban pendap ya kane ka ying. Te ngakerpat ya pi perlok ba pin ya subscribe lam ya kane channel kajongi. Kublai sibun ya pi barok.